Na tejto škole sa mi najviac páčia asi inteligentní študenti. Ďalej by som vyzdvihol určite vzťahy medzi učiteľmi a študentmi. Veľmi sa mi tu páči vidiecká atmosféra tejto školy a je taký pocit uzavretej komunity. Without a doubt, the greatest strength of this school is the students. We have easily some of the best students in the country. I have visited other schools and it instantly becomes obvious that the students we have at this school are some of the best and also the most enthusiastic and nicest group of people. I really enjoy working here. The students are great. The atmosphere is really nice. Táto škola je špecifická tým, že všetko sa tu vyučuje v anglickom jazyku v podstate a všetci sa snažíme používať angličtinu. Sme plne organizované gymnázium, jediné na Slovensku. I was told, and I really think so, that it's probably the best school in Slovakia. We have a working students' council, working clubs, great teachers, and also students in here, they seem to me like one big family. The UK trip. We take the first years to the UK for 2 weeks in their first year, and this is one of the most exciting times in their school lives, and it's an experience which they appreciate for the rest of their lives, I think. V jednotlivých ročníkoch, prvý ročník, plavecký výcvik, 10-hodinovou dotáciou, v druhom ročníku lyžiarsky a snowboardový výcvik 31-hodinovou dotáciou. Ide sa väčšinou internátnou formou, čiže pobytovou, 5-dňovou. Tretí ročník je to kurz ochrany života a zdravia, ktorý je spojený s nejakou turistikou, čiže turistický kurz. Štvrtý ročník už sa snažíme, budeme teraz tretí rok, vodácky výcvik pre žiakov 4. ročníka. Samozrejme nie je povinný, ale určite je to zaujímavá aktivita pre žiakov. Come and see us in Sučiny on December the 17th at 12 p.m. Uvidíme sa. V decembri.